Bonjour Thierry. Muyaya muraho yego muraho Thierry turi Washington bukeye bw'ishyirwaho ry'amasezerano y'amahoro yaramaze igihe ategerejwe. Reka rero tuyite amasezerano atumvikanyweho neza kuko hatariho gusa amasezerano y'amahoro ahubwo hari n'uruhande rw'ubukungu mwagarutseho mu kiganiro mwagiranye tariki ya 4 Ukuboza 2025 hamwe na Andre Uwameso umwe mu baganiriye ku masezerano ndetse na Minisitiri w'ubukungu hamwe na Minisitiri Therese Wagner Kayikwamba. None rero reka dusubire ku byabaye uwo munsi mbere yo kwinjira mu bisobanuro birambuye. Ni iki cyabaye mu rwego rwa mbere muri White House? Hari byinshi byavuzwe mu bitekerezo bya rubanda kuva ubwo, kandi uburyo abayobozi bombi wa Repubulika ya Kongo n'u Rwanda bitwaye mu muhango wo gushyira umukono mu masezerano muri Donald Trump Institute ntabwo byafashije gukuraho impaka. Écoutez, on va pas rentrer dans la polémique autour de Reka tureke kwinjira mu mpaka zerekeye imyitwarire n'imyanya bari bicayemo, ahubwo icyo dukwiye kumenya ni uko twageze i Washington mu bihe bikomeye cyane, kuko tugifite abaturage bacu bakibasirwa n'ibitero bya base nabo u Rwanda na M23, kandi ni muri icyo cyerekezo twari turi, ndetse ni nako munsi w'ejo wari uteye. Porogaramu rero yabanje guteganyijwe yari iyi nama ya mbere hagati yacu na Perezida Trump, hanyuma Perezida Trump agirana indi nama n'uruhande rw'u Rwanda. Nyuma rero hagombaga kuba inama ya batatu, u Rwanda, Kongo na Amerika yagombaga rero kubanziriza isinywa ry'amasezerano. Muri iyi nama ndavuga ko ntabona uko ninjira mu makuru arambuye kuko sinari mpari. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga niwe wari uhari kandi yaduhaye incamake, ariko icyo nzi ni uko Perezida wa Repubulika muri iyi nama yagiranye na Perezida Trump baganiriye mbere na mbere ku bibazo bireba impande zombi, kuko rero hari amasezerano y'ubufatanye bwa strategy twari twasinye, ariko hari n'ibibazo by'umutekano. Ndizera rero ko Perezida yaboneyeho umwanya wo gusobanurira Perezida Trump wa Amerika uko ibintu bihagaze mu gihugu. Muzirikane ko tutari twasinye inyandiko yashyiragaho urubuga rwihuza ry'ubukungu mu karere mu byumweru bishize, kuko kuri twe ikihutirwaga cyari umutekano n'igaruka ry'amahoro. Ndakeka rero mwakurikiye amagambo ya Perezida Trump kuko yumvise neza ubutumwa bwacu. Ikintu rero cyashoboraga kuba cy'ingenzi kurusha imvugo cyangwa se isinywa ni igihe yasubizaga ibibazo cy'umunyamakuru w'Ubwongereza, aho Perezida Trump yavuze ko mu minsi iri imbere yavuze amasaha 72 ko hari ibigiye kugaragara kuri ground. None muyaya, icyo mwavuze ko Perezida Trump yavuze mu gukurwa kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ntikigaragara mu masezerano? Non. Vous ne pouvez pas dire que le retrait des troupes rwandaises ne figure pas dans l'accord. Oya, ntabwo wavuga ko kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu bitagaragara mu masezerano. Amasezerano yo kuwa 27 Kamena mu gice cy'umutekano ateganya ibintu bibiri: guhashya FDLR no gukuraho ibyo bita mesure de défense. Mu rurimi rwa diplomasi rero ndi umuntu usanzwe, ntabwo ndi umudipolomate, ariko mesure de défense bivuze kuvanaho ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, ibikoresho byabo n'ibindi bikoresho bya gisirikare bari bahashyize ku butaka rero bwacu. Muri rusange mu rwego rw'amahoro, ibyo twita preexiste rero ntibyareba gusa ukuvanaho ingabo, ahubwo bireba n'ihagarikwa ry'inkunga yose ku mitwe yitwaje intwaro. Mu gice cya 31 byanditsemo
ko hagomba guhagarikwa inkunga yose kuri M23. Ibyo byose byaragaritswemo mu neza. Kuko rero iyo twishingikiriza gusa uko biri kuba ku butaka, wenda ntitwari kuzi Washington, ariko twaje kubera ko twizeye ubuhuza bwa Amerika. Kandi mbona perezida yabwiye perezida Trump ibyo byose, kandi mbona perezida Trump yarabyumvise neza. Icyo yavuze rero ku masaha 72, nubwo bishobora kuba bitari amasaha 72 nyirizina, ni uburyo rero bwo kuvuga ku bintu bigomba gutangira kwihuta kugira ngo bigaragaze ko koko tugana ahantu heza mu mahoro. Intego rero y'i Washington ntiyari amahoro gusa, ahubwo ni amahoro ashingiye ku iterambere ry'ubukungu, amahoro ashingiye ku nyungu dusaranganywe kubera ubwuzuzanye bw'ibihugu. Ni muri urwo rwego rero ejo hashize twahaye Bwana Andrew Wameso uburemere bw'uruhare rwe mu birebana n'ihuriro ry'ubukungu mu karere. Perezida rero yabigaragaje mu migirire ye. Ntekereza ko rero ku ruhande rwa Amerika babyumvise neza. Ubu rero tugomba gutegereza turebe ibizakurikiraho mu minsi iri imbere. Le président Trump a répondu à une question dans la salle, mais les Congolais auraient aimé que cette exigence brandie d'ailleurs par la partie congolaise pour conditionner la signature de ce cadre. Icyo nageragezaga kuvuga nuko Perezida Trump yasubije ikibazo mu cyumba, ariko abanyekongo bari bifuza ko ibyo yasabye byo guhuza isinywa ry'ihuriro ry'ubukungu no gutangira guhita havanwaho ingabo byandikwa neza mu masezerano y'amahoro. Ingingo ya nyuma ishyiraho urubuga rw'ihuza ry'ubukungu avuga ko rishobora gushyirwa mu bikorwa gusa. Niba rero ishyirwa mu bikorwa rya CONOPS riba rihagije. Isuzuma rero rihagije kuri twe risobanura kuvanaho mesure de défense, nta bivuze haruguru, no kuvanaho ingabo z'u Rwanda, ibikoresho byarwo n'inkunga yose ihaye mu 23. Ntanasubiye rero gusoma ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yatanze avuga ko amasezerano yashyizweho umukono uko hanashobora kubamo intambwe ebyiri, iziza n'izizakomeza, ariko ku rwego rero rwo hejuru rw'ubwitange bwagaragaye ejo ari rwo rero ruzatuma ibintu bihinduka ku butaka. Dufite rero ubushake ku rwego rwa perezida ku ruhande rwa Kongo, ku ruhande rwa Amerika, kandi ndakeka ko n'u Rwanda ariko bizagenda. Uru rwego rero rwo hejuru rw'ubushake nirwo rero ruzatanga umusaruro w'amahoro dutegereje. Bwana Minisitiri, mwabigarutseho mu kiganiro cya mbere ndetse no mu cya kabiri twagiranye hano Washington ko abakuru b'ibihugu byombi batazanywe no gusinya umukono ku masezerano mashya, ahubwo bari baje gusezera cyangwa se ayari yarashyizweho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku 27 Kamena. Ariko tuzi ko bukeye bw'iyi tariki u Rwanda rwaretse cya kintu cyari cyabaye shingiro na rugero, guhashya FDLR mbere yo gukuraho mesure de défense. None se ntimutinya ko niba ariyo amasezerano nyine ashyizwe mu mva tuzasubira mu mpaka za kera zo kureba uwagomba gutanga intambwe ya mbere? Muyaya ati ikibazo ntikiri kwisinywa ubwaryo, ikibazo kiri ku bushake. Dushobora rero gusinya amasezerano meza cyane, ariko niba abagomba kuyashyira mu bikorwa batabikora ntitwagera kure. Biragaragara ko igitekerezo cyo gusinya aya masezerano i Washington ndetse no gushinga urwego rw'ihuza rw'ubukungu mu karere kitashimishije cyane perezida w'u Rwanda. Ninde se washobora kwishimira ko akajagari ko mu burasirazuba bwa RDC gahagarara umuntu wasezereye ubukungu bwe hashingiwe, umuntu watangiye ubukungu bwe hashingiye mu kavuyo n'intambara? Niho rero Perezida Kagame aherereye muri iki gihe.
kuri we ibintu bimeze uko bimeze ubu nibyo byiza abantu rero barapfa hari agace k'igihugu kacu kafashwe hakaba n'icura ry'umutungo rikorwa mu buryo budakwiye ibyo byose biramwungura icyo Washington rero iteganya uretse amahoro n'umutekano ni ukurandura imiyoboro yose y'icarubozo n'ubucuruzi bw'inyungu zitemewe ikaba rero ari imiyoboro igeze hafi 1/2 cy'ingengo y'imari y'u Rwanda ubujura bwa zahabu n'ibindi bikomoka muri RDC nimumenye rero ko Perezida Kagame ntashobora rero kwishimira ko ibyo bintu bihagarara ariko rero ntibwibagirwe ko turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mitekerereze y'abanyamerika nk'uko nabwiwe hano i Washington kuri Perezida Trump ni nko kuvuga ngo amahoro anyuzwa ku mbaraga bityo rero tugomba kumwizera ko azakoresha imbaraga zose afite kugira ngo arenze imipaka n'ibibazo by'umutekano muke tugere ku rwego rw'umutekano rufungurira abanyamerika gushora imari ariko reka ngaruke ku kibazo cyane ni iki kizakorwa mbere ni iki kizakorwa kitakozwe kuva tariki 27 Kamena hagati yo guhashya FDLR iby'u Rwanda rwita icyiciro cya mbere ni ukuvana ingabo zarwo ku butaka bwacu ni iki gishya gishobora gutuma ibintu bihinduka icya mbere ndifuza kubyunganira mu ncamake uretse CONOPS hari n'umurongo wa politike n'ubuyobozi bwihariye twatangiye rero imirimo mu bice bitandukanye hari hasigaye rero ibice birimo FDLR ikibazo rero cya FDLR muri iki gihe ni ugukangurira abasigaye kuko rero uko biri niko byateganyijwe mu masezerano n'inama ziheruka za mekanizme ihuriweho gusa hari ikibazo gikomeye ahenshi aba barwanyi bari mu bice biri mu maboko yafashwe n'inyeshyamba cyangwa se ntago biri mu maboko yacu tuzi ko rero ikibazo cya FDLR icya politike yo kubika urwango n'ikimpunzi ari urwitwazo FDLR ni abanyarwanda none ni iyihe nshuro twigeze gupimaho ko abashizemo burundu mu gihe kuri Perezida Kagame n'umwe gusa aba yamugize ikibazo atari ko se ubwo urwo rwitwazo barushoboye kurushyira mu masezerano ariko bwana minisitiri atarega ikibazo si ukubishyira mu masezerano ikibazo ni ubushake bwo gushakira mu bikorwa niba rero Perezida w'u Rwanda adafite ubushake bwiza biragaragara ndizera ko Perezida wa Repubulika mu biganiro yagiranye na Perezida Trump yagaragaje iyo myitwarire kandi rero ntitwibagirwe ko hari inzego z'umutekano za Amerika zibikurikiranira hafi twe dukeneye rero kwishingikiriza ku cyemezo cyafashwe ejo ikindi kandi ntimutekereze ko byari umuhango gusa wo kwishimisha cyangwa se byo kwifotoza ndetse birenze n'ubwumvikane bw'ibihugu bibiri muri kiriya cyumba rero hari ba Perezida wa Angola Perezida wa AU kandi yemeje kuba umuhuza Perezida wa Kenya w'u Burundi Minisitiri wa Togo bose bari bahari ntabwo kwari ukwifotoza byarisinywa ahubwo kuko bari muri uru rugendo kuva kera atari ko abo bose n'ubundi bahozeho kuva kera ariko ntibigeze babitsinda Afurika ntiyigeze bishobora mu by'ukuri kuba Kagame yaririnze kugera i Rwanda ku ya 15 Ukuboza yasabye ubuhuza bwa Afurika ariko ntitwibagirwe ko twari imbere y'igihugu cy'igihangange ku isi ntitwibagirwe ko hari ibihano byari byafatiwe umuntu wa kabiri mu buyobozi bw'u Rwanda bwana Kabarebe wahinduriwe inshingano umunsi wabanje mbere y'isinywa ry'amasezerano y'ubukungu yahawe rero izindi nshingano nshya ariko rero ntabwo twakongera kubijyamo ntazongera kuba umuhuza ku by'ubukungu abanyamerika rero ntibashobora gukorana n'umuntu wagaragaye akora ibikorwa bibi yinjirira RDC
qui a été remplacé ibyo ubibona à la veille nk'ikimenyetso. de la signature, nta mpamvu yo kwinjira rero mu miterere ya politiki ya Amerika. Ariko ejo twabonye ko hari ubushake bukomeye ku ruhande rw'umukuru w'igihugu cya Amerika. Tuzareba cyo rero ko aricyo zatanga mu minsi iri imbere. Ese u Rwanda nirutagira icyo rukora kuri iriya minsi 72 cyangwa se mu masaha 27 Kamena, urutariki nk'ibyo bya 27 Kamena, n'ubundi nta kizaba. U Rwanda nirudakuraho mesure de défense, namwe nk'igihugu muzakora iki? Ndakeka ko hazabaho ingaruka. Ubuhuza bwa Amerika ntabwo ari igihugu gusa, ufite imbaraga rero zishobora gupima ubushake bw'impande zombi ndetse n'uburyo bwo gushyira igitugu aho bikenewe. Wenda si byo byiza byakabaye bibaho, ariko rero mwumvise Perezida Trump ejo yaravuze ku butabera, kandi mu masezerano nta butabera bwavuzwemo. None se kuki yabuvuze? Kuko amasezerano ya Washington ntabwo asomwa ku buryo bwigenga. Nta masezerano aje mu murongo w'ibyabanje, cyane cyane resolution 2473 yemejwe rero n'akanama k'umutekano. Icyo cyemezo rero kivuga byinshi. Nk'uko rero dukunda kubivuga, dufite inzego nyinshi z'igisirikare, diplomasi, ubutabera, itangazamakuru n'ubukungu. Urwego rw'ubutabera ntirwazimiye. Mu masezerano rero hari ikigega gishinzwe kugenzura no gutora abantu bazinjizwa mu nzego zitandukanye, cyangwa se icyo twakita vetting, mu gihe rero baba babujijwe condition d'intégration. Ni idirishya rero rishya rifunguye. Hari rero imyanya ndetse n'imisanura mashini yatangiye gushingwa. Ariko rero iyi nshuro hari ubwitange ku rwego rwa perezida ku ruhande rwose. Ntimwibagirwe ko rero twari mu kigo gifatwa nk'ikigo cy'amahoro, cyandikiwe cyangwa se cyiswe izina rya Trump Institute, kandi ibikorwa rero byabereyeyo bya mbere bagomba kubikurikirana kugira barebe ko ibikora neza. Kandi ibikorwa rero bya mbere biri gukorwa n'iki kigo bigomba kugira ibisubizo bizima. Niba rero ntacyo kibaye, sintekereza ko Perezida Trump cyangwa ubuyobozi bwose bwa Amerika bazareka ibintu bikomeza uko bimeze gutya. N'oubliez pas que nous étions dans ce qu'on appelait avant-hier l'Institut for Peace, qui est devenu l'Institut Donald Trump, et donc dans la symbolique, la première action posée dans cet institut par les présidents Trump doit être suivie des conséquences. Si ce n'est pas suivi des conséquences, je doute fort que le président Trump ou toute l'administration américaine laisserait les choses en l'état. Monsieur le ministre, nous réalisons cette interview au lendemain de la signature de cet accord et donc nous avons eu le temps de parcourir les différentes réactions en international comme au niveau national. Le constat, côté congolais, dans l'opinion nationale, c'est le scepticisme. Parce que la RDC et le Rwanda ont signé de nombreux accords depuis plus de 30 ans maintenant, Bwana qui n'ont Ministre, jamais été suivis des faits. turi kugirana rero iri sesengura rero bukeye bw'itariki y'isinywa ry'amasezerano, kandi rero twabashije gukora isesengura ku byavuzwe mu rwego mpuzamahanga no mu gihugu imbere. Mu baturage rero ikiganjemo ni ugushidikanya, kuko rero u Rwanda na RDC bimaze imyaka irenga 30 bisinya amasezerano atigeze yubahirizwa, kandi no ku munsi w'ayo masezerano hashyizweho umukono. Amasasu yari yakomeje kumvikana mu burasirazuba. None se mubwirwa iki abanyekongo batizera aya masezerano? Et c'est sur quoi le président Tshisekedi se mobilise, n'est pas une paix des façades, comme on a vu par les passés. Nous voulons une paix définitive. Nous voulons une paix durable. Et c'est même pour ça que dans la stratégie américaine, dans l'accord, il est même prévu qu'il y ait des investissements américains parce que ndashaka kuvuga ko natwe twese tuba dufite ugushidikanya ndetse n'abanyekongo barabifite.
ariko rero nta yindi nzira iruta kongera guhangana n'imvugo y'imyifatire ya perezida w'u Rwanda kuko noneho bigomba kurangira. Amahoro rero turayashaka kandi ibyo nibyo perezida Tshisekedi akomeje kugeraho. Si amahoro yo ku rwego rwo hejuru gusa nk'ayabaye kera. Turashaka amahoro arambye arangiza burundu ikibazo. Niyo mpamvu rero mu buryo bwa Amerika bwo gutegura iki gikorwa mu masezerano harimo no gushora imari kwa Amerika kuko niba tuganira ku mpamvu z'ingenzi z'intambara, imwe mu mpamvu zikomeye ni ugutwara cyangwa se kwiba imitungo yacu mu buryo buhoraho. Aya masezerano rero atwemerera kugarura ubusugire n'imitungo yacu, amategeko yacu akagiraho rero agaciro ndetse atubwira n'uko tugomba kubaka uburyo bufitiye inyungu ibihugu byo mu karere cyane cyane u Rwanda, ariko bitandukanye n'ibyari bimeze muri CPGL. Ibyagaragaye rero ejo birabyerekana, yego hari ugushidikanya by'umwihariko ku wo duhura nawe, ariko ntitwari rero twarigeze tubona urwego ruri hejuru rw'ubutange bwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ubu. Ntimwibagirwe rero ku ya 27 Kamena hari hasinywe amasezerano, kandi rero ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bakiriwe muri White House hashize rero amezi 5. None ubu rero abakuru b'ibihugu byombi nibo bakiriwe. Si amafoto rero gusa, ni inshingano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe. Mu bitekerezo rero bitandukanye nabonye n'abasenateri ba Amerika bibukije ko amahoro asaba ko agace k'igihugu kari mu maboko y'abandi bakagaruka. None rero tugomba guha amahirwe ubu bushake bushya bwagaragajwe rero n'umukuru w'igihugu cya Amerika. Situé dans la partie qui est aujourd'hui occupée, je crois qu'il y a ici une double soupape, au-delà de la soupape prévue par l'accord avec le Rwanda, mais même dans l'accord bilatéral RDC-États-Unis. Ariko rero hejuru y'aya masezerano u Rwanda rwasinye n'andi masezerano y'ubufatanye mu by'umutekano, kandi rero muzi ko abanyamerika ku ruhande rwacu bakeneye umutekano ku mitungo y'ingenzi. Niyo mitungo rero myinshi iri mu bice byigaruriwe. Bivuze rero ko hari impamvu ebyiri zatuma Amerika ikomeza kwinjira cyane mu kugarura amahoro. Amasezerano yacu rero n'u Rwanda n'ubufatanye bwa RDC na Amerika mu rwego rw'umutekano. None se mugira iki abaturage bo muri Kivu ya ruguru, Kivu y'amajyepfo, Kabare, Warikare n'Amasisi bakiriye iyi nkuru y'isinywa ry'amasezerano, ariko rero bakaba bakiri mu bibazo by'intambara n'amasasu akomeje kuraswa? Doivent répondre de leurs actes. Et les déplacements du président de la République ici et son action aujourd'hui consistent premièrement à desserrer les taux qu'ils ont. C'est pour ça que vous avez vu les présidents de la République participer notamment à la conférence humanitaire de Paris du 30 octobre parce qu'il y a un impératif. L'impératif humanitaire doit se mettre à place très très rapidement. Nous avons en face de nous père et fils, Rwanda donc et M23. Icyambere rero tubasabira imbaraga kandi tuboherereje ubutumwa bw'ihumure. Niyo mpamvu rero ubushake bwacu ku butabera bugihari. Abakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigasiga abantu bahungabanye bagomba rero kubibazwa. Ibyo perezida wa Repubulika arimo gukora harimo rero kugerageza kugabanya ibibazo abaturage bahura nabyo. Nk'uko rero mwabibonye, perezida yitabiriye inama mpuzamahanga y'ubutabazi Paris ku ya 30 Ukwakira, kuko rero hari ikihutirwa. Ubutabazi rero bugomba gukorwa vuba. Duhanganye n'abo twita ba papa n'abana, u Rwanda rero n'imitwe yayo 23 bahakana ko rero hari ikibazo cy'ubutabazi. Ubu ni uburenganzira bw'irengagizwa. Kuba rero abantu bari mu bibazo ukaba unahakana ko babayeho nta jambo ribisobanura.
Qu'est-ce que vous répondez? ni ku bwabo rero dukora ibi byose bagomba rero gukomeza kwizera ibikorwa bya perezida wa repubulika duharanira rero inzira izatuma tubona amahoro kandi tuninjire rero mu gice gishya cy'iterambere hari gahunda yihutirwa ya miliyari 5 z'amadolari guhindura ibice byashegeshwe n'intambara ibice by'iterambere. Lorsque le père aura compris qu'il ne peut plus continuer à soutenir le fils parce que c'est un engagement qui a pris. Atese mu gihe mutegereje Amerika hari abandi mwishingikirijeho. Quoi qu'il en soit, nous sommes en train de discuter aussi avec les fils à Doha et que les deux accords sont complémentaires. Turimo gukora mu nzego zitandukanye diplomasi, ubutabera, igisirikare, ubukungu, diplomasi ifata umwanya ariko izatanga umusaruro. None se nimba yo 23 ivuze ko itarebwa n'aya masezerano kuko yasinyiwe Washington ku ya 4 Ukuboza 2025 murabivugaho iki? Atariko twese turabizi ko hari umubano i Washington. Twaganiriye ku bibazo by'umubyeyi iyo umubyeyi yumvise ko atemerewe gukomeza gufasha umwana nk'uko byavuzwe umwana nta bushobozi aba agifite. Icyakora turi no kuganira n'uruhande rw'umwana amasezerano yombi aruzuzanya. Nitubona umusaruro ku rwego rwa Washington uzahita rero unagera ku ruhande rw'undi. Ntimwibagirwe ko hari n'abagize kurusha M23 gukomera nka RCD ariko ubu bari he? Twabonye uko umubyeyi ahora yitwara mu bana be kuko rero akenshi baba ari ibikoresho bya politiki. Tuzageraho byo bikoresho bitazongera kuba ngombwa kandi ibyo bizaza vuba kubera diplomasi iri gukorwa. Ese noneho tugeze he? Ikindi cyiciro ni iki? Mu byumweru 2 biri imbere hazabaho ibiganiro ku bindi bice 6 by'amasezerano kugira ngo habeho amasezerano arambuye n'imigendekere y'uko kuri gice kizashyirwa mu bikorwa harimo rero n'icyo kwihagarikwa ry'intambara. De comment ces différents mécanismes vont se mettre à place sur les cessez-le-feu ou comme atariko se ihagarikwa ry'intambara ntiryigeze ryubahirizwa impande zombi ziragana buri munsi. Tariko Thierry Kambudi turi mu gihugu cyacu kandi nitwe duterwa. Turi mu nshingano yo kurengera abaturage bacu kuko iyi ntambara iri ku butaka bwacu. Abantu bacu nibo babura byinshi. Ariko rero ntitwavuga ngo turatuje mu gihe hari abakomeje kugira nabi abaturage b'inzirakarengane. Déterminés à faire plus mal à des populations innocentes.